Biyag Di Tao. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode ti drama Biyag Ti Tao. Hello mampay, kani Mags Likigan dita Singapore, Merlin Fabro, kani Risa May Benito. Katitayin tayo nga ruden danggan ti episode 395. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Adda ka di pa'y agas ni Nanang, Ruby? At dapay ng basitan, Manong. Nalipatak mo tigimatang itay. Ala nga rod tarumarak. Siya kon ti mapan gumatang. O sige, Manong. Anyamatan ti kinamanal daya at driver dito ang kotse. Kasanok pa'y ang mairwar tilugan ko ita no adamat nakaharang. Ayan nga ta ti driver dito ay. Miss. Sorry Lugan mo ka di ti adda dita sangwanan. Pasensya kan. Kunak ngamin no mabiitak laeng. Adda ngamin di nagas ko di da butika. Kat awan makita ka pagparkingan. Ay na. Nagtaar dito ang lalaki. Mabit lang Rumarakon. Tapno makarwar kamutan. Ay sige. Pati boses kang taktakder na. Ay na. Very masculine. Anyat nagan mo? Emerson. Mabalin ang maamon ti FB account name mo? Kaya't ko lati makisinangad kan ka, Emerson. Ngamin, madlaw na singpat ka. Man nakigayimak ngamin. Emerson dagol ti FB account ko. Jay nakakalugong itinalabasit. Sige, mapanakon, miss. Napanan. Di naman la dinamagmat no anya tinagan ko. Supladon samot da di lalaki. Useless ti kinagwapo na ta suplado man. Moreno kas na. Sa pulik lata ti FB na. Taag friend request Kan, ag message sakyan ko na. Anya kayo matanyaya. Itay kayo pa'y laang nga ayaban. Naawanan ti ganas kong agkape ko ma. Anya ngamin ayati pakakumkumikuman nyo dita kusina. Dua kayo ababaonan, ngam awan pa'y uray may isa nga umasidag kada kayo. Tulang kayo kadi. Ay ma'am, pasensya kayo untan eh. Adaak ngamin ijay likod ti balay nga aglablaba. Di kay nangag. Apay, ayan ni Manang Rita. Aday jaro bayan ma'am. Madama ti panagsibog na iti masetas. Ay, itimplahan kayo iti kapiyaw. Awan ganas kon nga agkape. Nakabaybayag kayon tumangamin nga aggargaraw. Dita kayo man langan. Ay, na yun ni Ma'am Abe. Awan bimayag kadagiti padak ababaunen iti kasta nga ugali na. Iti kasto akinabakit ko iti dayto abalay. Manumeten ti padak akatulong ti pimanaw. Gapo iti kasta nga ugali na. Siyak salaan ti makaawat kan kuana. Ay, bareng bumayag mo't ani Rita, apadak mo't la ababaunan. Uy, ape nga kalati pa ng awis mo kanya nga rumwar. Kat no nagkuyog talang edi kalman nga nagsiyaping. Masurunak ngamin kadagiti tattao ijay balay. Iso arumwar taman. Intamangan iti restaurant. Kat wana, mabit lang nga ro tagsukatak. Ano samtag uray ata amumat nga mabayag ang agsuksukat. No imbagam ko mga dagos kanyak, di nakaready akon. Alakit din, in ka nagpalas. Nakarkaro amabayagan ka no nagadupay la asasawam. Ayan ni Nanang, Ruby. Ay na, adamanan ay jidaan abalay manong. Amumatan, di na mapanawan dagiti mula na ijay. Kunakmat ken kuana aditoyen baro abalay ti pagnaadan na. Tapno saan na marigatan pa Ta kompleto mat amin nga alikaman ditoy. Ay, jakman amo ka ni Nanang manong. Ala, inkaya ba ni Nanang tagsasango tayo amangan bayat ti kaadak ditoy. Pinatakdara kiti napinta sa balay tapno agbali na komportable. Ngam agsublimat latta ijisigo da balay tayo. Maawatam latan ani Nanang manong. Tasan anay ruam iti na namay pa nagbiag. Uray tupay kikam iti kwartana kat ipay dulin na latta kanya. Sa kalpasan na,
Mapanagisursur nga aglako iti gulay amula na. Kat paglakwan na, isutigatang na iti masapsapol na. Una yan ni nanang. Kabalak mo tan nga ipaayan iti nanamaya panagbiag. Tanapintas kat nga rodan ti trabaho. Kat uray mo't siyak manong. Permanente mo't tan ti trabaho. Iso pasaray ikak mo't ani nanang iti kwartana. Ngamay na, grabe lat pati kinaimpod na. Ola, pag tinulungan ta pag namayan ti panagbiag ni nanang ading ko. Taamo tamat ti ado a sakripisyo na inagad adal ta pala. Wen manong. Nanang, naibaga ni Ruby kanyak adiyo kano kayat ti agnaed dito dakkalabalay. Ay na, Emerson anak ko. Amumot asaan anairuam ti bagik iti kastoy abalay. Ken maysa, jak kayat apanawan ti sigud abalay tayo. Ta isulaengen tinabati apakalaglagi pak iti daydi tatang mo. Wan angam amangan numarigatan kayo. Apay ko maamarigatan nak. Ket isumet ti nakairwaman ti bagik. Agkapsutak ngamin no agtugtugawak laeng. Saan akas ijay basit abalay. Anapalawlawan ti mula anateng ken mas masitas. Ado ti pakakumikumak ijay. Dito'y ngay, awan mo't kuku kanak ko. Alangaron nanang. Basta diyo ko maabusuan ti bagayo ha. Amangan no maipada kayo ti dadi tatang. Nabaybayan na ti salon at na gapo iti sobra a kinagagat na. Wen, didak pakadanagan anak ko. Ruby, inggatangak ni nanang iti agas pang maintenance na kaskada vitamins. Ni, nagadumot dagitan manong. Wen, tapno dala ta stock na. Napanana ka di? Katamumon Adamanan ijidaan abalay. Wala. Siya akong timangipan ka na gito eh. Takitaag no kasano ti pamayan iti daan abalay. Taparenovate ko laengan. Day, adda ka magaya manak ko. Aglinong kayo pa'y nanang. Pirmi ti darang ti init, ang mga nagsakit kayo. Wen, nalpas kunti naramid ko. Insimpak laeng dagiti mulak ang masetas. Nagadumot gaya man ti masetas yun dito eh. Kan, adon ti mula yung anateng di ti paraangan nyo ah. Wen, anak ko. Dagita ti pakakumkumikumak. Amumot akas to'y ti pagaayat ko ngar aramiton. Sakon to ilako, numabalinan amay lako. Di kay unay agbambanog. Agina na kayo kidi. Sapay umadanin ti kasangay yo. Ha? Ay wun gayam. Dandani man nalipatak ti kasangay kon. Kasano, katila pa kakumikuman nyo nanang. Happy birthday, nanang! Ay naagyaman anak ko. Kinunakmet nga uray di kayon agsagana. Ngam nagadumo latat inluto yo. Nanang, sana mabalin nga awan sagana yo. Ta inawis mi amin agagayem ken karuba tayo. Agyaman no kasta anak ko. Oh, adto ti regalok kada kayo, nanang. Relo. Ha? Ay nanginan sama da ito anak ko. Naggastos kayo pa ilaeng. Sana balian nangina, basta para kada kayo, nanang. Ito yung matirigalok nanang. Quintas. Tunay na ito eh. Iso nga aywanan nyo. Ay sus, nakaamamak ti agsuot iti kakasta. Nginginaan, amangan numapukaw ko. Sayang laeng. Ang umnupay kasta, agyaman kada kayo, anak ko. Ni, papanan nyo, nanang. Mapanak ije palengke, anak. Kas iti sigod, inakmanen i-display dagiti lakok iti pwesto ti kumare. Ay na, parparigatan nyo lati bagbagiyo iti kastangar aramidan nyo. Ay na anak ko, baybay andak ka dilaeng, ta-exercise kunda ito'y. Alama pa anak ko, tapno maipaibus ko dagiti lakok. Ni, apay nga kasta ti itsoram, abi? Jack, mabirukan jay kwentas ko a paborito. Sapay nangina day jay. May sa day jay kadagiti kanginaan nga alahas ko. Kat pang berberukan tangarod iti day tangay. Sapay naglawa datoy mol.
nakaragragam ko mangay. Imbag kumanohan lang nga ito tinapananta. Napantapay mo't ije paling kitadtay. Jesus, sayang day jay. Ala, unanta nga ron nga, biro kan ito'y mol. Ngamnawan, masapul nga agsublita ije palengke. May salang matiamok nga napananta ije. Sige yan ha. Adatan ito'y palengke. Anyat kita maidta. Friend, nakita kong tineklis ko. Ha? Ayan na. Day tama no? Nakasuot di takasangsangom abakat. Mabigbig ko na unay. Iso day tatay kwentas anarigreg ko. Ha? Nay, anyat ibagbaga mon, ma'am. Ala, kasano nga ada kumakanya na? Si kaabakat, ikatam day ta insuot mo ak kwentas ko. Day tagay narigreg ko. Nay, ma'am, kukwak day to'y akwentas. Di kan aglibak. Amom ka di, numano ti presyo na day ta ak kwentas, ha? Ma'am, regalo ti anak ko day to'y kanyak. Imposible. Itikas ta alangam. Kabailan ti anak mo ti gumatang itikas ta kangina ak kwentas? Ha? Jackpot yan! Pudno ti kunak, ma'am. Di kay kumabot agpabasol latan Tawan mo't pamanaknak yaw anapidot ko day to'y. Ay, unmat nga agpaiso, abi. Awan bibiyang ko! Basta kwentas ko day ta, period! Ha? Mapantayo iti istasyon ti pulisya! Sir Police, day ta abakat, tinakaw na ti kwentas ko. Nagbatad, ta nakasuot pa'y lakan ko na. Ha? Mabiit lang. Oh, daytoy sir. Daytoy dagiti ladawan ti kwentas ko ang nakasuot kanya. Sir, awan amok iti dayta. Saan agaputa bakit kayon? Kat saan kayon atutupan? Pilyon nyo, titak-takawan nyo. Baka mat nga minupod no nga regalo di anak na kanya na dayjay. Imposible makagatang ayang mo't ni anak na itikas jay kangina ang kwentas. Ay, pinanawan tamot tan ijay police station jay bakat. Kat di nangarod kayat nga itad ti kwentas. Ipatangken na a regalo ti anak na dayjay. Ha? Adun ti modos dagiti managdakdakes ita. Uray babakit no agkapoy-kapoy ka. Kabailan da ayalis na lipuspos mo. Ngam saan nga agkuri kanyak dayjay. Ha? Bay amabalod tapno agnakam. Sige nga Roden, umunag kan itabalayo tag-awidak matan niya. Ha? Ala! Oh, apay? Anya nga data sumil sila pitabay tidapan mo. Ha? Ala ka! Daitan sa madya kwentas mo nga birbiro kam. Uwan nga peso. Kasano nga da dito eh? Ay na, kat siyempre ito'y tinakaragragam Kasano nga yan dyan pinabasol mo nga bakat? Ay, mabainak matin nga agsubli jay police station. Si kalaangan ti mangipalawag kadagi ti pulis. Makaamukan nga grason. Mabainak. Alan pang-asim. Nanang, apeng anda kayo dito eh. Anak ko, pinabasol dak iti awan kinapon nun. Ibagbagada at inakaw ko to'y kwentas nga inregalo ni manong mo. Anya? Ayan tinangireklamo kada kayo. Kalaat matlata na pimanaw. Ay na. Kapunti, agkagkad daw iti pasensya. Gapo iti inarami jay gayam ko. Ti panang pabasol na kanyayo. Ay, nabirukan nan jay necklace na. Kapadpada na ngamin data kwentasyo. Anya? Ayan ti gayam mo. Ape asan nga iso ti umagkid daw iti pasensya? Ape basta agpabasol latan itawan mat kinapudno na? Miss, pasensya kayon nga talaga. Mabain ka nung amin ti gayam ko nga agsublid toy. Mabalinda kayong manakaswan iti kasta nga inarami Diyo. Basta agpabasol kayo latan. Ay, nasaanan anak ko. Diyak kaya tiriribok. Ay, sorry nga talaga, ma'am. Inawatin ni Emerson ti friend request ko, yan.
Unayin, hamo pa'y lagayam nga nalipatan da diya nga lalaki. Nagadupay ket din ati message ko ken kuana. Ngam di pa'y nag-reply. Ngam ita, inaccept nan ti request ko. Kat mayat, ano kasta? Kinig daw ko nga rod nga agkita kami. Ni, si kapay mo tinag first move. Inuray mo kumamat nga iso ha? Kaanon tupay nga inurayak. Nagbayag tupay nga agsin ka dagiti message ko. Daytan tuket ag first movean. Papa na Manong, nakapulnas ka mat. Adda sarakak, may sa agayam. Ibagam tulatan kanina ng harimuarak. O sige Manong. Ay, adamanan ijay old house. Ijay langan taayuyang na Manong. Saanin ang mapmapan ijay palengke. Tanadidigran sa itinapasamag kan kwa na. Ipapawit na langan dagiti lako na anateng. Rumbang lahi nga saan na mapanidjay. Taamangan na maulit tinapasamak. Ola, pakibagam tulangan na rin muarak nung sa pulanak, ading ko. Hi. Sorry naladawak samatan. Nabayang ka din? Okay lang. Awan anyaman na. Kasangsangput ko matlaunay. O ala, agtugaw ta. Agordera kon iti kanan ta. Anyat kayat mo gaya mo orderan? O agpili kan di ta menu? Kompormen. Sikat ni makaam mo. Jakon kayat tagpalpalikaw, Emerson. Saan ko siguro apakababalawan? No ibagak tipod no amarikrik na. Ha? Marikrik na mga. Agayatak nga minken ka. Crush ka pa'y iti damo ang nakita ka. Ha? Sika, awan ka diti panagayat mo kanya, Emerson? Napintasak mat Dita pala agam ammo unay. Agayat kan kanyak. Makulkulapan lang ti panunot mo, Abi. Saan? Pudpud no da ito amarikrik na. Talagang agayatakan ka. Abi, Oh, anya nga Adda ka di matrik ng kanya? naidumdumamat day ti ababae. Isumat tan ti agaram. Manmanumat ti kastoy. Oo, kitkitaan nakmatlatan, Emerson. Marunawak iti kasta kinapigkat ti panagkitam kanya. Ola, ituloy takit di ti mangan, tani. Kagundwa palat na ibusta. Ay, sorry Yana Saan pa'y lang ang matuloy ti pagnata ita? Inawagak ngamin itay ni Emerson. Kat imbagak ayam amunak iti pamilya na. Kat imanugot. Agalanganan, ngam, pinilit ko. Iso anagwan matlaang. Ay na, excited si ka. Meeting the family stage kamitan kin ni Emerson. Panagkunam ka di, kat mayat ti kastoy asuot ko. Ay na, nagkiting unay datang palda. Anya mat datang palda ngay. Tumanawan ti saan nga rumbang nga tumanaw. Agpalda kalangan itinagay-gayad. May mayat pay. Anya, kasla akla mabukbukal, no kasta ti pagbandok. Oray saanan. Abi, iso ni nanang ko. Nanang, isumat ni Abi. Gayam ko iti social media. Da kayo, nana? Agmano Ala anak ko, da kayo latan ti agsasango. Mabainak ang makisango kan kuana. Ni, apay mata natin makdar kayo, nanang. At dapay ngamin aramidak ijerwar. Da kayon tagsasarita. Emerson, sumurot ka no madamdam akanyak di tarwar anak ko. Wananan. Nagpaot mati pa nagsarita yung kininanang mo, Emerson? Abi, Emerson, dak makapagbayag dito Tadapay gayam lakad ko. sige. Agawid kan, Abi. Kat di kan agsubsubli dito iti uray kaanuman. Apay ka di, Emerson. Pasensya ka ha. Ngam daytoyen ti maudi ayo umay mo dito balay. Nagsakitan day nga ibagbagam, Emerson. Mas doble asakit tinarik nami.
Hindi makita mingag sang sangit ti inami gapukin ka. Kat aging ka ita, kasla na trauma iti napasamakin ko na. Ti panang pabasol mo ken kuwana iti saan namot nga inaramid. Kwa, pakawanan na ko, ma. Jak amo nga inamgayam ni nana. Lading itak, ngamjak kayat ti makisiningad iti kasken ka, abi. Iso apo manaw kan. Yan, Hangkan nga agsangit, abi. nagsakit nga min ti barukong ko. Nabay na nakiti gusto. Katanya nga ron ngay. Aklo namlatan ada nga gasat mo. Leksyon kanyam data. Agbalbaliw ka nga minan. Tanangam ti pa nagsasaom. Hangka nga basta mang pasakit iti padam nga tao. Yan. Di bale, ta adu pa'y ti lalaki ita. Basta agbalbaliw kan Adu ti manirito kanyam. Nasisingpat nga lalaki. Yaya Belen, maanusam ka di pa'y tagpay kas babaunan dito balay. Akawan napigsaak pa'y mat, Ma'am Abi. Mabalin ka di adida kun awagan iti ma'am. Abi ko nayo kumalatan kanya, please. Ako, si katimakaam mo, Abi. Pasensyaan da ko, ma. No ado tinagbasulak kada kayo. Sorry iti nasakit ang panagsasaok. Ngam ikarigatak ti agbalbaliw, yaya. Ikarik abaliwa kung tinagmading ugalit. Promise, yaya. Saan kayo nabukawan? Agsingsing puwet ako, Yaya Belen. Kat agyaman na, tauray kas diti kinauyong ko iti kada kayo. Saan da ka pinampanawan? Da kayo lang tibabaunan abim-mayag dito'y balay. Ay na, agyaman nakabalasang ko. Tanakamiris kamatlaangan. Kat ikarikman, sa anak ka pumanaw dito'y, aginggat ka ba ilakpay tagtrabaho. Sa nagaputabak nang ka, kat tangsita mon ti padam aparswa. Tanangam titigtignay mo, tamangan nulamutam to dagiti imbal balikas mo. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkel mananayaman kada kayo amin. God bless, ititunggal maysa. Biyag, ti tao. Barumanan nga episode ti drama abiyag ti tao ting kay mga ganita. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, hello Mampay, kini Frankie Padilla dita San Nicolas, Pangasinan. Mabel Herrera dita San Fabian, Pangasinan. Kani Josephine Cruz Balocon dita Singapore. Katitay-tay nga ruden denggan ti episode 394. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Adda akon dito silid ni mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Ang naglaon iti adu nga alahas na. Numaalak na jay. Daklakit di akwarta. Di nasiputan ni mama, tamadlawa na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay, no di kan patay. Santo siyak tumatlang ti pangipatawidan na iti saniko amabati na. Anya ko matidakas iti aramidak ngay. Una aklang mat. Just kintumat kami na di akong parek. No di nakimpan iti kasino. Saan ko madakkel tinaabak kanya. Ne, Sir Salde. Anyat kukuin nyo dita closet ni Mamayo. Awaran bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti ungtan ni Ma'am dita, sir. Sapay di na kayat nga da sumrak dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak.
Adeta, nakita ko to'y lakasan ni Mama. Talaga gayam anagado ti iduldulin ni Mama agameng na dito'y. Oy, sika babaunan. Agulimag ka lang ha. Di nakipulpulong ka ni Mama. Nawatam? Ne, nakaring kayo magkayaman, Mama. Bambantayak to'y babaunan. Ta sipsiputan na tilaka sa'yo. Allah, saan apod no day ta, sir? Agpay sumat. Paglibak ka pa'y lang. Di takay manlangan. Saan apod no tiimbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka ba danagan? Tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday nga anak ko? Nasiputak nga minti isasarak na dito'y sila Jo, ma'am. Iso asinurot ko. Agiamanak, Betty. Di ka madanakan. Tadyak basta mamati iti ibagan ni Saldi. Tamam mo kan. Nasingput ka. Ma'am Ditas. Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko. Kasanun tulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakasya ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno da ita. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo no anya ti galad ti anak ko. No anya ti kayat na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik na, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw ti daga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbiag kayo pa'y iti napaot. Di tayo matmagawidan. Noan yaman ti pagpatinggaan ti biag tayo, Betty. Ngamsakbay nga ipulang ko ti biag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam tilakasa anabayagan nga idultulin ko. Diyak kaya't anisaldi ti pangibatyak iti dayjay. Ta sigurado nga isugal na laang. Ha? Diyak pa'y matmabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y. Kabalan pa'y lang ni Saldi nga utu-utuan jay anak na. Eso asikan ti pangibilinak iti dayjay, Betty. Ma'am, mabutengak. Di kagdanag. Sakbay amamuan ni Saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahom, Bete? Saanin na naising? Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Nay, apay manunday to'y akwarta. Kunak met adi nakswildwan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasaya at mukada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din taada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit diti agyaman, tanam amu kayo. Ket adda libre apagyanak. Amumet nga katang-katangak ideta. Awan ke nga rod kabagyak ditoy. Talaga akas na, nana. Agtitinulong tayo. Aginggat kabailan tayo. Sa bali manan a lugar ti ayan tayo, nanang. Namin adu tayo nga imakar iti pagnaadan. Pasensya ka, nanak ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen nanang. Uray ko mano sa anak a bulsek. Tapno makasapulak mo't iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaan ko. Ala,
Di mon panunutan dayta. Aginggat ka bailan kan napigsa akpay. Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apay kasta tilangayo, Papa. Niyator ni Kadidya naggapo dito balay? Juan, Lawrence. Ket, anyat kinunanangay. Apay akas lang makaungungat kayo, mat. Sumat lang gaya madyak makita di lakasa day di lolam ni tibalay. Day jay mo't gayam abeti ababaunan tinangitalkan na iti day jay. Si kakano tinangipatawidan na iti day jay. Ket, apay nga rin na makaungat kayo ngay. No para mat gayam kanyak day jay, Papa. Ket, amom nga rod no mapagtalkan day jay ababaunan. No naamwak la anasapsapa. Jak impalubos ti kasdyang inaramid day di lolam. Nakdakalkit din ti panagtalak na iti day di ababaunan ngam siyak nga anak na. Nas ka na mabirukan ta day di abeti. Amangan mo't no inlakonan dagiti alahas. Sapay milyones kano ti balor dagiti nga alahas. Papa, isa sa pulan ta day di ababaunan. Bawin ta ti inana na nga alahas. Jasmine, anak ko. Iyaganak man iti danom dito. Mabit lang, nanang. Ala, inayadam laeng. Di ka agdardaras, anak ko. At tuyin ti danom yun, nanang. Kumarkaron sa matauyak yun. Di yumot ngamin kaya tagpa-ospital. Tapno ammo tayo kumano anya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napan man nun nagbirok iti bulbulong amayanger nga inuman nyo, ah. Naimbag lakit din tadakad kaduatan ni nana ising. Ken adu ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga unit ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo? Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo ka di kayat dito'y nagakaran lugar, anak ko. Kat kayat kulatan ananang. Ngam sapay ko matamaudin daytoy apanagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pagnaadan. Akas lakit din adda ilamlamangan tayo. Ha? Maalaala, ingkakitaan ni nanam nga ising. Simang putsan. Naikali kun dito'y abay ti puun ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan amapukaw ti panagkeba-keba ti barukong ko. Tunggal makitkitak day jay iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anang awat iti day jay. Taawan talgad ti panagbiag mi iti anak ko. Numabalin la ko mga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence la ang tinasken apang yawatak iti daychay. Nanang! Ha? Addaak dito'y sirok ti mangga, anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tawa dinutukak amang paliiw iti sigod ang nagnaadan danana beti. Ket anda ka no nakaibaga no sa dino tinaudi nga imakaranda. Naimbaglangan ta siyak ti imo nang inawagan da saan ket ani papa. Tinasayat mapanak iti imbaga da alugar. Ket sapay ko mata makita kundi sapsapulak. Nasken amaunaak ni papa. Naringatan. Ang mga nanyapay taramidon na kanina na Betty. Bagiti inutil. Ha? Ne, apayin papa. Agpupungtot kay manan. Inaldawlatan na kasta kayo. Kasalumat ngamin. May sa tao. Ngam di na pa'y mabirukan. Sayang lang nagitiimbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talagang amuna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglemengan na. Talaga sa pulak. Agkalma kay kumalaang papa.
Tasano nga agkalmaak, ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanan tayo may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda dya babae. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Nakanatulong na dya alahas na nilulam. Milyones ti balor na dya. Papa, madingamin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Iso ngayon inot na nagserra. Tinakman ni Soro. May sakamat. Unay ni Papa. Gapoy ti kinagamrod na. Ininot mo't ama pukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, ah? Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga ado ti abasto tayo apag sungrod. Tano kastoy ama tutudo, kat saan tayo amarigatan. Wen nanang, Numabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan, ta amangan numabayagan kami. wen nanang, didak pakadanagan. Kabaila kon ti bagik. Da kayo kiti akan ni nana ising taagan na di ti papanan nyo. Wen, anak ko. Maala, mapan kamin, tapno makaawid kami maila adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap matan ti kalkalapaw mi. Agmay may saak manan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid ka ni nana ising kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami mat nga ron iti sulsulin na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Kasla adda arim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta, kat kapampanaw na launay. Adda nga ta nalipatan na. Apo? Apo? Ala, asino nga ta dayta? Asino kayo kadi? Dito'y ka diti pagnanaadan ni Nana Betty alumpinig. Wan, apay aberberukan nyo ni nanang ko. Awan ni nanang ko ita dito'y balay. Mabalin ka din nga oraya ko ni nanang mo. Agmay may saak lang dito'y. Awan kaduak. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. At dala na patag ngay bagak ka ni Nana Betty. Sige. Umunag kayo nga rod. Nana ising, kartingan tatimag na, nasken ang makaawitan. Wen ka di, alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't ngamin adi mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtibtibayo ak nana. Diyak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka ngamin agdanda nagunay Alala, agawaan ta nga ron ti magnan. Lawrence, Nana Betty, agyamanak ta nabirukan kayo matlang. kasanuan na amuam ti kaadami ditoy. Kinapudno na. Adda dinutukak amang biro kada kayo. Kat naibagada dati alugar. Isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam pastrekam ida ditoy. Saanan, tapumanaw kami matla adagos nana. Taoray ni Papa, sapsapulan na kayo. Anya, Inka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni Papa. sika tinakaisang ratan da ito alakas sa barok. Para ken ka talaga da ito'y, iso asinal salwadak. Ket sapay lakuma, tanuan niya man tilinaon da ita alakasa. Ket maaramat iti nasayaat barok. Akas iti pagayatan da iti lolam. Nana, Ala, nasken ang makapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. mapan kami nga roden nana. Aywan, awatan nyo dati akwarta.
tulong ko kada kayo. Ay nasaanan baro. Alan nana, alan yun, kat agsubli ak tumanan. Ada ka di mabali na pangkuntakak kada kayo? Kas makita mo't, awan kuryente dito'y ayan mi baro. Ibatik latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong, awagan daklang. Ha? Ay, ala agyaman nak baro. Itataawanan dito'y tilakas. Kasla na parutan nak itisiit dito'y baro kong anak ko. Nanang, mabalin tayo mat siguro ta agsubli ije syudad. Taawanan ti ilimlimangan tayo. Nauma ka din dito, yanak ko. Saan mat kitdi? Kailiw ko nga mintag na ije syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Betty, ada ka? At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak itibasit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Betty! Nanang, Kunak no aguli makan tibiyag ta. Ngam saan pa'y matgayam. Amok nga daga di taunay. Isarong morga, no di mo kaya't nga uramag tinagpasit na balay mo. Jasmine anak, rumwarkan, magnaka iti kusina. Kat ayabam ni nanay ising, sumarunuak arumwar. ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakes. Betty! Dinakpakadanagan anak ko. Ala, rumwarkan, ayabam ni nanay ising. Sir Saldi. Rumwar kamot lagayam. Kunak no urayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumun ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. Awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo ditoy. Anya? Apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparakan ka, sir? Tani Lawrence ti imbagaday di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Huh? Kas gunggunam anang ramin iti dayta. Uramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan sir? Maasi ka kumamat. Awan pag naudan min ano uramam. Nawanan ti maramidam. Day tatiganabam iti naramid mo. Awanan, inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo na naising. Jasmine anak ko. Sa dino ngayon di pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bite. Jasmine, umay kayo di tatulungan dak nga agkarpintero. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabaalan tayo dahito. Di kayo agladladingit, tapnusan kayo ang ma-stress. Papa, ada ka di ibagayo? Apay asimmer kayo diti silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ne, apay kastamat ng ti ibagbagayo, Papa. Adamat gaya man kan katilakasa day di mama. Ha? Nakaaman nyo ti dayta. Nasara ka konti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakanon kan katilakasa. Ala, ited mo kanyak dayjay. Siyak tinakaisang ratan dayjay a kinabaknang ni mama. Papa, ininutan na may ibos ti kinabaknang tayo. Gapoy ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo man ang dayjay. Agulima ka! Ited mo kanyak wano saan. Ha? Papa, anak dak, kabalandak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong itiday di lolam. Si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha? Well, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Iso asan kayo hakab kabagyan? Iso nga ayos lang nugudasak ti biyagyo. Papa, Alan Lawrence, itad mon ti kidawag tapno nasaya at kakanyak.
Darasan! Maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil siya nagpampanagam. Kailaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatag kalat na nga uray kas niya naramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang tipirak. Oh, Diyos ko. Pakawanam kumati amak, kadag iti nagbasbasulan na. Ha? Apay nga imay kamanan dito'y kabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abalayon ngay. Sa kumatan ti diding tuy kalkalapaw yo. Kan panaw ti atip na. Ay nabarok, inuram ni papam idi imay dito'y. Anya, unayan ni Papa. Dila na asyan ka na kayo. Unayan, Jaklaim pagarup akas tuy ti naramid na ka na kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami ad inangran? Nana, imayak, takayat kayo at tulungan. Ha? Ken wen gayam, awanan ni Papa, natayan, naatake. Anya, kasta ka ti. Pangasyo, agsubli kayo ijibalay, Nana. Ha? Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamat kin ni Nanay Sing. Kaasimat, bakatan. Dakil ti utang ko anay bag-anakam kan ko ana. Ta iso tinangkad kadwa iti anak ko, idi nagtrabaho ah. Di kay madanagan, ta ikuyog tayo ida, Nana. Kayat kayo at tulungan. Isungagnad kayo ni Jibalay, taawanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo na di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Ha? Allah, nakababain, Lawrence Baro. Awan rumba nga pagbainan nyo, Nana. Taamok no kasanot ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan. Agnaad kayo ijibalay. Tamangala ak iti sabali ababaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Baro. Alan, Nana, umanugot kayon. Takayat kayo abayabayan iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo. Gapoy ti kinasaya at yo kada kami idinagpaay kayo ababaunan mi. Alang arod ah. Agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Baro, akim balay iti maipatpatakder di taasidag to'y balayo. Balayo, Nana. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre dito'y balayo, Baro. Saanan ang masapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada nanaising kan Jasmine. Ay na, nakababain unayan kan ka, Baro. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasaya at yo kada kami idi, Nana. Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apaka ipatakdaran ti balay, kukayon tumutan. Diyak ninamnamad ay ting aramidang, Baro. Agyaman ako unay kan ka. Nagsaya at ka tao. Gaputa na saya at kayumot kada kami, Nana. No nasayaat kay ti pada matao, nasayaat met ti isobaddakan ka. Ngam no dakas ti ugalim, dakas tumet ti apitem. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Biyag, ti tao. Hello gagayam na imbag nga oras si Titong Galmaysa. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama.
Barumanan nga episode, wano pa kasaritaan ting kay mga ganitangam sakbay na makablawa mampay ni Jafet Calivoso, Imelda Velasquez, Adela Vergara, kani Mercedes Salazar. Kaya titayntay nga ruden denggan ti episode 393, dito'y drama tayo, biyag ti tao. Kumusta ka na din ko? Igagaid mo mula ka diti panagadal mo? Wen manong, di ka madanagan. Jak sayangan ti kwartang ipaw-pawit mo. Agyaman nakit di May satawin laangan ti urayan, agturpusak matan. Si Kangi manong, kumusta ka magditan? Okay lang mo't Eva, aning ko. Awan pagdanagam kanyak, ta nasingpat ni Sir Wilson abos ko. Nasayaat nga rod no kasta manong. Madlaw na singpot tabos mo tabi mayag kamat kan kuana, kas driver da. Di mo kumadadaulan ti panagtalutdakan ka manong. Wen, ading ko. Amok mo't kar aramidak dito eh. Oh, alang arodan tanay. At dapat papananmi ka ni Sir Wilson. Baliwak tumanan ti umawag. O sige manong, agananad ka kumaka na yun. Di nakpakadanagan dito eh. Ulit at dadaan ti Shirley akad kadwak. Okay nga rod ading ko. O sige, bye. Tay ka di kabsat mo't imawag. Wenanti, kinumusta naklaang. Dayjay laang timbagana. Di na magmukumaan no kaano nga agipaw iti kwarta. Awanan ti maigatang iti makan. Sapay nagpigsa ka mangan. Ni, katno kay titad ko kada kayo di impawit ni Manong akwarta, anti. Ay na manumula ti pagtayakan ti 3,000 a pisos ngay. Nagado kayo apakpakanek. Sisyak laang mo't na inayon kada kayo, anti. Dagiti innam nga anak yo at inapig sa amangan. Nang runa dagiti 5 alalaki. Nagdadakkelan da karni nga maawan trabaho da. Anyat ko nam. Ay, awan anti. Sige, tay nakalaan tinabat-bati nga allowance ko, taitid ko pa'y lakada kayo. Uray jakon ag merienda, iti pagadalan. Tamangun sensya pa'y. Ibagam kitdikin ni manong mo, anayunan na ti patpatulod na kwarta. Nagngingi na aminan agagatangan ita. Sir, adda tayon diti balayo. Ayun, nagpaso. Sakmutan na puutan. Nairidip kumutan. Madlaw mo't ngamin anabannog kayo, sir. Wan nga rod. Ala, bumabaak nga rodan ta igarahi mon to ilogan. Aginanakan tumutan. Wan, sir. Ay, sir. Tayo walit yo. Nabati dito yung nagtugawan nyo. Nay, wan nga paiso. Ayaw na yan. Agyaman na ka, Sherwin. Talaga mapagtalkan ka at driver ko. Awanan yaman na, sir. Aginanakan tumutan, apama na may garahim tilugan. Ayaban kan tulangan, no adamanan papanantawan. Uwan, sir. Anya ngay, nagpawit ka din ni manong mo. Wenanti, pang matrikulak laang dayjay. Adamot ay nayon na sobra pangallowance ko. Ay naagbisin tayon. Ngam day tapay lapang matrikulam tiyal alikakam. Naimbag kumaano at da trabaho ni uncle mo. Sapay kalkalpas ti kontrata da iti construction na pagpapaayan na. Auntie? Ala, mudto'y pailaang tay pang matrikulam ko ma. Tay palingkik pailaang. Dawatam tulat tamanin animanong mo. Total, dakkel samot ti sweldo na ijay. Tanabayag moten ngagtrab-trabaho ijay syudad. Basit lang ti sweldo ni Manong, auntie. Tapang matrikulak ngamin ti ipang pangrunan na ayor-urnungan. No alaan nyo dayjay, amang ano awanan ti maitid na. Tay nurnong na dayjay iti mano abulan. Kat makamumutin ang agdiskitar. Ala, mudto yan tamapanak ijay palingki ita. Makasidsida ka nun ni uncle mo iti bulalo. Ngam auntie, masapul ang makabayad ako ni ijay pagadalan inton bigat. Adola amin dayta. Apay ngamin napilitam ti agadal no awan kwarta pagadal mo. Ikarkarigatan ni Manong ko ti makaurnong, auntie. Para iti dayta. Iso amaasi kayo kumamot iti kabsat ko. Pagrigregatan na ti kwarta nga ipaw-pawit na. Amangan no nalipatam, asyak tinang padakkelken ka. Sipod idinaulila kayo nga kabsat.
No kwenta ti amin anagastos ko. Kurang pa'y dagiti ipaw-pawit ni manong mo. Auntie, Oh, ayan tay kwarta kunak. Yagmoon, Eva. Di nakpagpungtutan. Amumat asabali ak ang makapungtot. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. mabiit lang nga rod, auntie, tay nakalaan. Manong, awanan ti pagbayad ko kung may tuition ko. Hinala ni Auntie Shirley. Anya? Apay ngay? Adamat lahat ipaw-pawit ko kinkuha na kwarta. Apay pakibiyangan na pala ti para ti tuition mo ngay. No kasta, pau-pau itam ni Auntie iti kwarta na, Manong. Katuan Eva. Tunggal pawitan ka. Pawitak mo't ni auntie. Ni, ik-kamot gayam. Ngamape adawatan nakpailaang ngay. Ultimo allowance ko, dawatan na. Anyamat na ni Auntie Shirley. Arik na siya kung timang bibiyag karakwad asa nga pamilya. Takanayon mo't adumawat iti kwarta kanyak. Huwag nga rod Day talay pau-pauit mo tinamnamaan dan. Naimbag kumamot no dakkel ti sweldo dito. Ngam saan mat? Huwag nga rod. Kasanon ngay Manong. Amo ka na bayag mo ngay nururnong day pang matrikulak. Sapay masapul abayadak ti tuition ko itaalawas. Ngala, di ka nagdanagadin ko. Kitaak na niya ti maramidak. Agdis kitarak, tapno adda mayawat ko kin ka. Pasensya kan Manong Sana bale, tenton makaturpusak. Awan ton ti problemaam. Dayjay, rimwarmanan ni Sir di tilugan. Kat nabati naman ang tibag na. Amok akwarta tilinaon day ta. Diyos ko, pakawanan na kumay ti daytoy nga aramidak. Ado nga minan tinabalik ka ni Sara. Kat sigurado adin akong ikan dayjay. Iso apakawanan na kumaapo no aramidag ti kastoy. Itapay lang. Agkidawa kon iti pamakawan ka na ka, Diyos ko. Kitaan nyo man ngamin anasaya at ti trabaho yo. Bilangin nyo anaimbag ti koleksyon nyo sakbay ayawat yo kanyak. Nakababain pa yan ni Jed Taylor. Tagkurang matan di bilangin na tay kwarta. Jakon kaya ta maulit pa data na pasamak. Lawatan nyo. Sir, ay ayabandak ka di? Anyat masapol yo? Yalanak man iti danom. Ken pakialam tay pang BP nga day tinamisaan ni Jesalas. Kaslang imatumanan ti presyon ti darak. Apay ngay sir? Agkurang tayo na erimit a koleksyon ni di Kalman. Takalagatad ti kurang na. Kung nadagiti staff ko, ahos to lang hindi binilang da. Iso pa ikit di tinagbayagak iti bangko. Tamangan ko nakno agpalpalyalaang tayo mani kaunting masini jay. Agam saan mat? Awan mo't malagip ko asabali anapananta. Sakbay anapan tayo iti bangko. Sir, naggasolina talag mat. Kasano ko mga agkurang tayo koleksyon nga nyawat da kanyak. Ay, may stress sa katalagan. Yala, Sherwin. Yalaan na ko ni Tidanom. Uwan, sir. Hello, Manong. Ay na, naimbaglakit din ta nakadiskitar ka adago iti kwarta. Kunak no jakon makabayad iti tuition fee. Basta para kan kaadin ko. Aramirit ti amin ang kabalak. Aywan, nagbiit ka mat na nakadiskitar. Nagdakkel pa jigatan nga inted mo. Bimali ak itibos ko. Di mo't ko na madakkel tinabalim itibos mo. Imbag man tinikan na kamanan. Naasing amin kanyak. Okay, tanya ngay. Nakabayad ka ni ti tuition mo? Wen Manong, naimbaglakit din ta nakahabulak. Diyak ko mamakagraduar, Manong. Ala, basta ipamaysan ti panagadal mo, adin ko. At daak lang dito yamang suportakin ka. Kahit nadapay ka sa pulang, ibagam lang, wan. Wen Manong, kat agyaman nakmanan.
Apay ngay, manon a Domingo asaan a nagpawit ni manong mo. Ay, madinsan na. Auntie, maawatan niyo ko man ni Manong. Naibus ti kwarta na ta nagipatulod kat nga rod iti pang matrikulak. Inalayumat nga mintay damo nga inted na kanyak. Di ko na naibus yun day auntie. Manumat laangan ngay ta 10,000. Kurang pa'y nga allowance tayo iti makadomingo. Ado ko mati pa kaigatangan nanday auntie. Nagpagatang nga rod ni kasinsin mo at cherry iti baro akawas na branded. Kani, awan mo nagbatin. Nangina mo dagijay kawas na. Ribo mo ti presyo na. Anya? Una yan, napan amin iti kawaslaang day akwarta, auntie. Apay, si ka Eva. Adda ka di parikot mo? No nagpagata nga kininanang iti baro ang kagawaan, ha? Ay, awan matkit di, Cherry. Ngam, imbat tsandak kumamatay iti para allowance ko. Ultimo igatang ko iti ka nakiji pagadalan. Awan. Ngam sika, kanayon ka makita asumrak iti sikat a fast food. Kat adda nga rod igatang ko, anya kumaitan. Kas kalakala ingan dita. Tap na ibaga ken ka. Kurang pay tay ipaw-paw iti kabsat mo, apagbayad iti panagnaed mo dito balay. Pasensya kayon. Ngam pagrigligatan ngamin ni Manong ko ti sweldo na. Adula amin asasawam, kunamitlan addan ipanpanak kayo nga agkabsat. Sherwin, isardag mo man pa lang tuylukan, ipaigid mo pa lang. Nagasag, tigayom ko ta, kasaritak biit. Well, sir. Aday ta, sir. Naipaigid kong tuylugan. Ibati kon to'y bag kan cellphone ko, ta mabiitak lang. Sige, sir. Aday ta. Nakapanawan ni sir. Kat imbati na tay bag na. Diyos ko. Pakawanan na kumamanan iti daytoy nga aramidag. Masapol manan ni ading ko ti pagbayad na iji pagadalan da. Ket awan pa'y naan-anay akwartak ditoy. Maudin daytoy yapo. Lokatakon ti bag ni sir. Nagando akwarta. Mangkisaya kon. Kung nagtupay kat. Ha? Sir Wilson? Damat yan kadwayo a pulis. Well, tay patiliw kan, Sherwin. Ha? Sir? Husto pala ti atap ko kat. Sika ti mangkiskisay iti kwartak. Di mo pa yan nadlaw abatog ti police station ti nagsardangan ta. Ha? Sir Wilson, pakawanan da ko ma. Agpalawagak, sir. Kasapulak namin at talaga ti kwarta. Awanan ti adu payasaw. Basta sung batam ti kastangar aramidam. Agtatakaw kagayam. Apay ngay adyak mutan maawagan ni Manong Sherwin. Ay, kaya't ko kumamot ako mustaan. Naimbaglangan ta dapay kwartak. Kat iso ti pinagbayad ko iti graduation fee. Maragsakan lakit ni Dajay. Takamaudyanan na. Agradwarak matlaangan. Eva, talaga ka di nga awanan ti ipawit ni manong mo. Diyak nga ron maawagan ni Manong, auntie. Masapol ko ti kwarta pagpalingkita. Awan kwartak, auntie. Tadi mo tan umawawag ni Manong. Madanagan nakpaikit din. Amangan mo no nalipatan na kan. Saan mo takas din ni Manong ko, auntie? Amangan no busy laang. Kasanon no dadakas ana pasamakan ko ana. Kasanon no natay gayamon. Di kay kumamot agsaw iti kasta, auntie. Nakarkaro lakit nga ruti pa nagdanag kun. Kasano daytan? Sapay umadanin ti graduation mo. Wan nga rod, auntie. Surotam laangan, ije pagtrab-trabahuan na. Wan, auntie. Talaga akasta ti aramidak. Sa pulag ti inton ni Manong idi nga address na ijay. No kayat mo akat agpakadwa ka kin ni Cherry akasinsin mo. Iplitsam tawan mo't kwarta na. Kurang mati kwarta, auntie. Iso nga uray siya klaangan ti mapan. Katala, makamo ka, Eva.
Si kakanit ay ibagbaga tay katulong asa nga ili. Naimbaga bigat yu, sir. Siyak ni Eva. Kabsat ni Manong Sherwin. Dito'y ngamin ti imbaga ni Manong ko apag trabahuan na. Diyak ngamin makontak. Ayan na ka di, sir. Tinasayat. Sumurot ka kanyak, tanday pakitakan ka. Manong, Eva, hading ko. Apay nga da ka dito eh. si katirumba nga pagdamaga kiti kasta. Apay nga da ka diti pagbaludan. Anya tinararamid mo. Dumngag ka, ading ko. Isalaysay ko tinapasamak. Jaklaim pagarup at tinakaw mo gayam dagiti kwarta ngayong pawpawit mo kanyak, Manong. Saan nga amin? Tanagrigrigatak yidan duma. Oray pay, sana rumbang tikas dingay naramid mo. Di na ko makagura, ading ko. Agraduarak ngagpayso, ngam naggapumat gayam iti daga sa wagas tinabusbus ko iti panagadal ko. Pakawanan na ka, ading ko. Jakmet ngamin impagaro, akas to iti pagbanagan ti amin. Ngam no pa'y kasta, naragsakak. Takamaudyanan na, kat makaturpos kamatlangan. Ngam sana ka naragsak, Manong. Ngamin, adakan diti pagbaludan. No kasta, tinaktakaw nga ron, tinaggapan ti kinkinan tayo iti inaldaw. Ay oo na yan aya. No amokla kasta, jakla kuman inawawat. Oray agdepel kamin iti asin, basta naggapo iti nasaya at awagas. Gapo kanyak, iso ana aramid na tikas dyan ti. Sana pakaragsakan tikas dyan ngay naramid na. Oray no makalpas ka, no saan mo't anasaya at awagas tinaggapuan ti binusbos mo anagadal. Awan serbina. Nakaturpos ka, gapo iti panagtakaw ti kabsat mo, kunadan to ah. Oh, nasaya at nga rod adang ganday ta. Auntie, Mangibabay na di kabsat mo. Iso akalpasan ti graduation mo. Ala amin ang agar-garot mo, tapumanaw kan ditoy. Diyak kayat amaamuan ti taptao ti kasta nga inaramit ti kabsat mo. Kat pati na kami, may babain. sir, umayak man na nagpakpakaasi kada kayo. Pakawanan niyo kumanti kabsat ko. Tapa man ang makagradwarak. Bayadak tinaalan na akwarta kada kayo. Ha? Kinapudno na, sir. Siyak ti makagapuno apay anaramit ti kapsat ko ti kasjay. Ni Manong ko lang ngamin ti mang tultulong kanya kiti panagadal ko. Taulila kami ngaminan. Kaya't na makaturpusak iti panagadal ko. Ngam kasjay matindi naramid na. Ngam na mo kakasjay ti naramid na. Diyak ko may manugot ngagtakaw ti kapsat ko, sir. Kinapudno na. Nasingpet ti kapsat mo. Diyak la maaklon ang naaramid na tikas di kanyak. Kaya't ko lang ikan iti pagnakman na. Ang kinapudno na. Masyanak mo't lakin ko na. Sir, umadanin ti graduation ko. Kati kayat ko kuma, ni Manong ko ti mangimarcha kanyak. Ala, di ka patanagan. Matungpal ti tarigagay mo balasan ko. Kablaawan ka ating ko. Agyaman ak, Manong. Kablawan ka, balasan ko. Happy graduation. Agyaman ak unay kada kayo, sir. Ngamin, nakarwaran ti kapsat ko di pagbaludan. Imatendar kayo pa yan iti graduation ko. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko, sir. Wen, sir. Agyaman ak ti panang pakawan nyo kanyak. Awan perpekto aparswa. Amin tayo managbasol. Iso nga dakarbangan ti tunggal maysa ang mga barwanan. Isasapay ko ma, tadi mon ulitan ti inaramid mo, Sir Wen. Saan na pulos, sir? Kat ikarik, sir. Apaman ang makasapulak iti trabaho. Agbayadak kada kayo. Bayadak ti tinakaw idi ni Manong. Di mo baliksan na ita, Eva. Sana na ita bayad-bayad ti panunutem. Baybayan yun na jay. Tatulong kon kada kayong agkapsat. Ken,
Pangaasim, Sherwin. Saan ka nga ikat a driver ko? Ha? Ket no, kaya dakpay nga agpaay ka da kayo agad pagyamanak, sir. Wen, kaya't kalata. Taamok, anak ko laapan laeng ti panunot mo idi. Agyamanak unay, sir. Ket uray di da konsweldoan, tapno may karok ti utang ko. Bay-bay amon day jay ko nakmed. Sweldoan kalata. Agyamanak at talaga, sir. Pagbabawyak da niyang inaramid ko. Ket jak tumaumang agkidkid daw iti pamakawan kada kayo. Kastamot ten iti Diyos anamarswa. Hello, auntie. Naawat yu ka din timpaw it ko a kwarta? Hello, Eva. Awan ka, anakan. Ay naagyaman manen balasang ko. Uray kas di timpakpakita mi idi kada kayo. Tultulungan da kami latta. Kumusta kayo nga agkapsat dita syudad? Nasayaat kami matlat, auntie. Pasaray busy kami iti trabaho mi. Kat kumusta matan nagiti kakasinsin mi, auntie? Ay, nagsikog abalasang ni Cherry. Saan da nga kasar? Sa idikwan, sinikugan man ti sabalin. Day talag paspasikog ti kukuan na. Saanan to ibati ti anak na kanyak. Nangasawa mo ten dagiti bubulog a kakasinsin mo. Ngam awan uray may saan nagkasar ka da akwada. Tawan mo't busbusen da akwarta. Agrigrigat da ita Talaga doon ti anak da. Ha? Da kayo nga'y balasang ko. At danubya ni manong mo. Sika nga'y at danubyom. Awampay, auntie. Nagtulagan mi ngamin ka ni Manong alupasan mi pa'y ti may patpatak der abalay mi. Sa kamin tumakiasawa. Lukas ta. At dan balayo dita syudad. Saan pa'y analpas, auntie? Ken saan unay adak tila balay? Umay kay tagpasyarain ton malpas, auntie. Ay nagsaya aten. Nakabalay kayo gaya man dita syudad. Talaga amayaten ti biyagyo ka anakan. Alakot di kay latamang liplipat. Won. Ulitak tagkid daw iti pamakawan, Eva. Mababain ka na kayo nga kapsat balasan ko. Ay na, lipatan yung tinapalabas, auntie. Mga barwanan tayon. Ay na, ano sanak nga alalayan No, kastoy nga da papananta, Sherwin. Ano sanak akib-kibinan, tanay. Marigata nakmata na magna. Di na kumapampanawan, wan. Wan, sir. Di kayo madanagan, taaddaak lang ditoy. Di kayo to panawan. Jak siguro makasapol, tikaskan ka kasingpet. Manmano, tikaskan ka. Saan mo't apasat ti trabahom ti kastoy? Taag maneho kumalang taramidam. Ngam nasingpet ka amang kibkibin kanyak. Talaga akasta, sir? Taawan kat nga ro nagiti anak yun dito Pilipinas. Mangal-ala na iti nurse ang mga sikaso kanyak. Hangam manjak ta nakapsot ti babae. Sa andak ang maawit. No bilang jakon makapagna. Naimbagkan ka at lalaki ka. Kanuwan gayam. Di ka agdanagwan. Ta nayunak to ti sweldom. Allah, saanan, sir? Jak pabayadan ti panangasikasok ka na kayo. Asikasuan kayo, kabayatan asibibiyag kayo. Awan perpekto anay parswa. Iso di mo kadngan ti pada matao ang nakaaramid iti basol. Imbes a kadngam ikam kidi iti gundaway na amang ilintag iti nagbidtutan na. Alaga gayam ditan ti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring.
Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.